Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Hrvatskog Games i danas ćemo igrati Time Trend. Ona prva epizodu nije mi se ne začuvala igra, nije mi se čuvala igra, nemam pojma zašto. Ali idemo, opet budem, ne znam, malo dulje će biti video, zbog što se dogodilo. Ja sam, šta ovo? Nemam ništa, evo, da vi, zaboravio čak, kad nisam igrao jako dugo ovu igru, sam malo. Ne znam gdje da stavim si miš, kad mi smeta ovakva karta. Ništa jedno gore, samo ovi metki neki. Idemo tu, bit će malo duga, sigurno preko 20 minuta. Hemer, Čekić. Hemer je Čekić, samo ime govori, Hemer. Čekić, Hemer. Šta go? Aha, ajde uzet ću ovo. Daleko za mi ne treba. Uj, daleko za mi. I kak je tu 2 mjeseca. Ajmo ovo ubiti. Bam! Bam! Op! Dolje u komentarima please napišite kako hoćete epizode, duge, kratke, bilo kakve. Meni nije svejedno. Vi odlučujete. Tu ste, kako vidi ovo, bolnica nema lijekova. Kako je to bolnica? I lijekovi. Ima lijekova. Evo, ja sam gladan, a nisam, u igrici sam gladan, ne znam stvarno da ja rekao. To, adrenalin, ali mali hrane. Painkiller, evo je, painkillers. Trčimo van. Ali zombi je rekao dušno. Zombi će ne, ja ću samo ovako tu proći. I ubit ću vas prijatelja ovoga. Ubili smo ga. Ali otrova nas je. Sad ću, jel čekaj, što je ovo? Mogu to uzeti? Wow. Ma sad ću zombi će gotovo. Daj mi neku obuću, da nisam bol. Čips, ja sve. Čips jedan jak. Čip ću ja jest. Čipićok. Čips. Voda vatra. X jaja. Šta bi ovo bilo? Aha, to je ovo. Lije valjda to. Mogu to jest. A, to je kukuruz valjda. Rup. Ajmo uzeti rup. Ne znam pojma šta će mi rup. Šta je ovo? To? Slušalce. Ne, šta radim? Čekaj, ajmo to uzeti. Koja je veća? I čekaj gdje grešu. Ovako ne bolje. Rup, ne ovo. Uj to. Aha, to je 2 mi je. Ja gledam, what? Nemam mi oružje, a evo ga. Jukebox. Pram. Škola. Kada ovo ima škole? Ja ne kužim. Čokolada. Dobro, u škole nose djeca čokolade. U školama. Koliko sokova, ajmo da popijemo. Popijemo, ja jedem. Jednu čokoladicu da pojedemo i ovu da popijemo. Evo ga. Sada, soda. Čipsi. Tomato. Gotovo. Energy. Coca-Cola.
Baš me tu ukre sve u Coca-Colu. O, ajmo ih popiti. I tu je kremena Coca-Cola. Ovoga puna boca. To je pola boca jer je pijen. Sad pijen. A neću sad piti da me ne ubije ne zombi. Ne znam što je konačno. Glue. Glu. Zombi ću. Čekamo. Ne radi. Zombići! Grenade! Radi nešto. To mi treba. Šta? Potato! Ja sam pun stvari, ja bi trebao ovo sve piti, jesta ja. A ne treba mi jako još. O, polic! Ale! Ovo je čudan zombi. Ajmo biti policajac. Aha, nemam. Šta je bilo to? Ne, hoću slušalce. Ovo da skinem, ovo da uvučem. I uzmem sve ovo i stane više. Šta? Aha. Police stop, ne. Sve uzmemo. Ima neki pištolj, daj pištolj. Kako se učitava sporo? Kako se sporo učitava? Ne kužim. Kako? Treba mi fire. Fire. Please stop. Grenade! Au. Blue. Ne znam šta je bolje. Ajde pojedemo ovaj čips. Idemo na živce. Čips! Ovo je puno bolje. Samo je ovo. Wow. Da ljudi uskoro će doći. Za par tjedna će mi doći komp pa ćemo pogledati šta snimati. Snimat ćemo. Pogledajte šta. GTA 5 ćemo snimati. Da. Moj brat će isto snimati. Njegov kanal se zove Pro Gaming. Da, i on će isto snimati. Ali ne znam kako ćemo, imat ćemo jedan profil i ne znam pojma kako ćemo hejstove, kako ćemo igrati, ali se može ponavljati hejstovi, ali nemam pojma. Ali dobro, cheese, ja ne volim sir. U stvarnom životu ne volim sir. Cheese, zađu pozvaj cheese, a možda se riješim da. Idemo u kuću strave. Bottle water. Daj mi bottle water. Bottle water. Idemo gore. Krenemo. Ne, baseball bat. Kako se zove? Baseball bat. Pluši. I sad ne znam šta je bolje. Polic stop je ovo. Fuck. Ispalo mi stvari. Sad ću ovo bacit. Šta je? Aha. Ima se sad propao. Polic stop. A meni ljepše ova. Sad ljepše izgledam. Wow, ko je to?
U Kadi imaju daleko. Ja mislim da ću stiga nogu. Tu sam bio, sad malo. Šta je ovo? To je za vodu, sad stavno mogu vodu. To je za spavanje. I flashlight. Šta su mi nedostao flashlight? Ok ljudi, ja ću se ovdje negdje ugnijezditi. Budemo malo isto dalje od ovog sela, tako da nas zombi ne ubijaju stalno. Ali kako za početak? Šta? Još kad gledam, čekam šta je to. To je krevet. Dobro, to ću kući staviti gdje napravimo. Idemo početi graditi kuću. Po noći. Imamo previše stvari. Nam je flashlight. Ajmo pušku. Ne mogu. Ova zoda je u mraku. Crkni. Crkni drvo. Neću popustiti drvo, vidite li to. Ajde, šta je ovo? Od metala napravljeno. Ajde! Hvala ti Bože. Ovi stikovi ne. Ne trebaju mi ti stikovi. Stikovi. Dajmo mali poteškoća. Kako ti nestalo struja? Kako ti nestalo struja ja mogu snimat. Antonin, još na i prek Steama. Ne kužim. Nestalo struja. Super. Ajde. Sve, fuck. Skill prvo. Da gradite trebate. Hoćete kod ovaj plusić, portpić, da. Crafting. Sve ovo, Craft. House. Aha, kužim. Ovo je pin floor. Nemam pojma što to znači. Čekaj, šta je pin roof? Gdje je pod? Pin wall, to je zid. Pin je window. Čekaj, gdje je pin? Pin je hole. Pin floor, pa to je valjda. Ja se nadam da je to ovo. Evo ga, naša prva kuća. Gdje ćemo je staviti? Hoćemo tu ili? Ajde, neću tu jer neravno je. Ajmo na cestu. Ne mogu. Cesti. Evo tu je ravnina pa ćemo tu staviti ovoga blizu sela. Evo ga. To se da trgati. Imamo 2 drveta, to nije dobro. Ljudi, ja htio sa puškom da pocijepam ovoga drva. To nigdje nema. Niti u igrici. Nemam sve, da bar imam motorku. Pra. Evo ga, hvala Bogu. Ne, dobro. Aha! Ja se cijelo vrijeme bojim da me ne poklopi ovo. Nije craft, sad mi treba pin floor opet. Ne, šta? Kak mi inventor pun? Mogu se, ne. Sad ću i ovo pojeti. Evo ga. A mogu nekako spojiti sa onim podom, da imam kuću. Aha, šta se bilo? To! Evo ljudi, naš prvi pod. Idemo
budemo napravili cijelu kuću, to će biti za epizodu, nadam se da će mi se sejvat. Ako se ne sejva, ništa. Please, please. Gdje ovo je cijelo? Evo, nisam se treba napraviti. Marš drvo, marš, usponaj se. Usponaj se. Naj se, pa, puca. Val, to je flor. Maple, ne kužim. Čekaj, šta je ovo? Ajmo ovo napraviti. A sad malo da uzmem ovo. Inventoriju. Ja ljudi nemam pojma engleski. Ja nikad missing wall. What? To val. To ovaj. To. Eto. Kužim. Može tu, bilo gdje. Može ova strana. Može ova, ne znam. Čekaj. Može? Ne može. Super. Sad sam napravio dupas. Ja malo sad tu. Daj, moram ovo popit malo. Sve da imam. Ovo tu. I sad ja moram ići koju drveta. Bez veze sam to napravio. Daj, fuck. Daj. Marš. Čekaj, ovo je hole. Ja ne, ali ovo Maple Rock. Bingo, gdje je val? Maple val. Treba mi Maple val. Stikovi, ne treba. Ljudi, u ovoj igrici su stikovi, ne vidim. Evo noć, evo dan. Nisam pilar. Šta je pilar? Ne kužim. Čekaj, pilar. Šta je pilar? Pilar. Window. Pilar. Nađi pilar. To mi treba. Drva, sjekira, šta ovo? Ne tak malo bandera, ajmo nju, može, ne može se. Dobiš banderu, znam se da staviš kod kuće i slijepo. Bam, daj dosadno ovo cijepanje. Žoni! Znaš drvo kada je? Pa. Pilar! Ovo je pilar. Valjda je pilar. Sad ću ja nešto pojesti. Ali ima previše. Tomato, da, tomato vam da je ovo. Evo još jedno sam mogu craft. Craftat ću ja tebe mjesec. Run! Inventory. Fuck you. Stavi. I onda uzmete ovo. Kako ovo ne radi? To ne radi. Missing pilar. Pa, to je pilar. Maple pilar. Missing pilar. Ne kužem. A može ovo missing pilar.
Možda treba i sa druge. Krap. Treba mi još jedan. Treba mi još jedan pilar. Pilaru! Svetionik. Oha, tu su. Znači napravo. Pilar! Pilar! Pilar dolazi u pomoć. Okej, ljudi. Evo da. Upravo se uploada video Antrun Ep 1. Šta nam to vrijedi? Ajmo tu to staviti i baš me zanima. Šta si gotovo? Aha! Evo ga ljudi, prvi naš zid, naš zid. Čekaj, treba mi, aha, čekaj sad. Zašto, sad ću toliko drva nacijepat da će to biti ono, koliko mogu da. Na ovo Minecraft. Da. Tam. Umri. Tam. Umri. Aha. Kućeš. Ajde. Evo, izgleda kao naša kuća ovo. Jedan dio od iza ću ostaviti si dio, na primjer ako ću proširiti, budem ostaviti si dio tu, prazan. Inventoriju. Tu. Ja želim da mi tu bude, na primjer, ovaj ulaz. Čekaj, to je Mampel Garage, gdje je door? Pinhole. Ima li ovdje door? Radim još. Ima malo tehničkih poteškoća. Niš mi ne radi. Ošte, sad radim. Treba mi door. A to nam treba. Tran, ovo, ko sam idiot. A vidite ovo se shajde. To zaboravite, to vi ne vidite. Ko je ovo? Ma, pa brigam. Ojde, došla vada struja, je došla. Da je. Da to piše. Umri, te, ovo, tu, sranje, neka, umrem. Ajde, molim te. Holy fucking Ne. Sad, uzimajte stvari i ako je preko 40 video ima da se ubijem. Ako je preko 40 minuta ima da se ubijem. Missing bar, treba mi bar, missing bar. Biće skroz gore, više. Ako je kockaste. Sumljivo kockaste. Čekaj, a gdje je door onda? What the? Aha. Će biti kao door. Dobro, čekaj, mogu još jedan zid. Ne, imam ideju. On je tu, ovo. To mi treba tu. Eto. Čekaj, da sam malo tu. Mogu tu uništiti. I šta ću dobiti, baš me zanima. Dajmo brži način. Ali više trošim. Kako još nije strgano. Hoću vi šta ću još dobiti od strgača. I to tu ostane. Bez veze. Šta je ovo kocka? Aha,
To su drva. To sam izrezao. Evo, ovo tu zeleno, neću vamo. Bobice. Sad više može biti bobice, neko prije. Malo bobice. Daj malo pojedemo. Čipsi, ovo su ljepići, daj mi vode malo. Umeću. Ovo tu, ovo. Tu, ovo. Tu, ovo. Tu, ovo. Tu, ovo. Tu i ovo tu. I sad krećemo da režemo. Šao sam. Idemo. Sad opet na vodu. Sruši se. Čekaj, šta bi bilo da pojedem? Znači bi to na ovdje... Vidi ovo da cilja. Vidi dvije ciljarke ima. Craft. Tam izrati. Ajmo napraviti. Ljudi, ovo ću staviti, to će biti za epizodu. Ajmo ovo sve koje za epizodu. Za ovu epizodu. Da pojedemo ovo sve. Ovo je za ovu epizodu. Kak čudno, sad je gore. Vidi ovo, sni je sad napred. Ovo je normalno. Vidi ovo, držim pa idemo napred. Sve je napred. Kako to čudno. Fucking shit. Ovo je to. I tu još treba. To ovo čudo što je će otvoriti. Ljudi, to je bilo to što ću opet sam malo da se izlječim. Ne da mi se ovako. Da bude. Eto. To sam... Dakle, aha. Ovo je vitamini. Banda, eto. Ljudi, to je bilo to što ću opet za nas video lajkujte, šarite i subscribe-ajte. Ćao!